Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puas amban kepemujite tuju Allah subhanahu wa ta'ala serta kepenukbalte salawat si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula tukbal te birahu pagsarang syukurin tuju iye tiak kita masing-masing wene inilhaman atau akan inurungan kageget patikul pitu si tipunan te bin inin iene minted de rinda simana wadapun bang happy tinali duk pinandang pandak hep manamaran iene minted de rin 2 oras di simanahin si alin iene pagpangajip tadi sabu na isang binali dunukin asal-asal din ang bandepetak bukuhe depetak dulan sangat-sangat magtampo natay nanglutok sampai mikite buo ina na bayaan kabayaan no punuhin asal-asal din 20 sangat-sangat magtampo tayo ng dampuat tibukan ko siru 20 me pagtangin dito ini ay inalenan de kanunul idafa si miaan si bahasa Arab inan de kanunul idafa Allah alam bang ini kebentelan iakan din cuma gua salah saya ko bang saing dibentuknya to explain we doktor miaan guru kami betul yang bandeng kepak pentelisi Syria zaman kami lain saya doktor graduate betul bang Jamiatul Islamiyah amban Madinah nia tapik ni enan ni kanul idafah kelingkatan kemana-mana tinagnan we na bisaran ni pain ni nia ko maglupog kura la isi nagkulang maglabi si lahat yan na may western niyo ubus miyaan magdaagan doy miyaan mangandagin mekeeddo de milyon Allah alam bang de milyon dalat kaya tawang de milyon niya na magtawa nuksin pagkukuhan niya ubus dambuain sekanin mekeeddo 70,000 ubus kitahan may bang saing kaya bentuk talahan pag-ambanan din kadal de pulgara maglupog sa ili taamban ng buhay kadal de pulgara piye pagabantihan dan pagtabot si price avanti rin buhay siyam hatus duk siyam hatus duk siyam pu piye tayo siyam hatus duk talumpu ngiw sa baban ulihan ini ulihan de pulgara ulihan de pulgara utara gue ini second niya menjadi bang pepite si pag-ibadat niya si may madrasa si may lahat miyaan antara may first duk second may kedumbul dem buar umbul duwe niya waktu may kedumbul dem buain gitan tu may bright manamal
Ubus emang barait manamalim, na waktu me kendo me umbul duwe. Ketuan me bangantag pagabantihan din. Ine keu bakas leit hati yene mabarait miaan kadal 2 minit. Gak takarene salah sayan dalam kadal 2 minitin natahai bisa kadal 2 menit taha. Bupe gua si tes. Dumehel udah buani makanceri. Taram. Kadal piye pagabantian din kadal 2 menit. Lagi na kuime. Sube me tutat-tutat ku rembuat kape example. Sa kami ni pian tahun ne kam tu dalam 2 oras dalam desimana bisa pagpustahan bangsi bakas makajari magpustahin. Tala tedo bin amban ne de mapahari di sigua mangga me petitun le. Bangsi tenge di rumah Allah Subhanahu wa taala. Araku tedo ini point ne. Namana ne mabaya sinembuhan kule yene me siya magpain ine be gunanin 2 oras do dalam desimana. Gana guna. Buai gunanin sa ili. Narakala pepite sila lew akhirat. Sali-sali magsumbaya-sumbaya tek kasi masjid. Magsali-sali miyaan ekahan sunnatan din. Magsali-sali miyaan pagbasa di Quran. Pagtek kalay sila akhirat wala din buat mangwelang keu. Pahala miyaan din buain amban ini sidangan. Buna ni tinali, sari ro kami magsumbaya tek, magsumbaya moli, magsumbaya nunat, magsumbaya masyakuran. Ine kem tala-tala hati sablumanen amban masjid kadal me dandangiu. Pagabantihan din. Si tekam. Selew akhirat. Nabuto. Saingge ekahantekan noh masjidin. May kapalanin. Mata niyan duk asal sabda dalam hadis sahih Ahmad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kubalik kita bitunan sini. Kita bitunan sini sa ini. Pamayaman sindoin enggak nak gunane cuma gua masyaallah. Bang may silahan. Bang may gani atek ka upama may khatib. Muna may glingalinga may jamaahin bang sini pinatenggehin. Nah, kamu tuh makanya ada nabi itu ini enggak. Duman itu menggame itu memepekin. Nah, ini perbedaan itu nah, ulihan 2 oras dolan dalam di mana dalam Saudi. Nah, kue bentuk del uraw man pepitah sukat tapi teli bang ini kehalgaan ini pektuntut tebi dalam 2 oras dalam di mana ini. Insyaallah haji pahala tewi ini. Amban aku ne memisarahin, duk amban kam ne me pakalele, amban ne me sindue. Mangga me petipun, yene me magpakat oras, me lajapata hajja, lusi me guai magkajijau sambat pasate yakan impiu si me an guai gani atendo di sana. Ku itu tedot si mana dahulu in pasal suratul Al-Qadar. Tafsiran suratul Qadar. Kue itu palatun kita bangsi bakas mian manjari wisaraku. Bang upamanin gayam bacaku sabda memetewang banaku ingin hatu mian tagna karatula pinetek kalau Allah Ta'ala pitu perata urak pini. Tagna ayat pinebetta dua Allah Ta'ala pine turun wa Allah Ta'ala si pamatean junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene ayat song binasate ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam tagna dahil amban pagnabi ni sumian te bago magnabi rasuli 40 tahun bago ni makapagnabi. 40 tahun baru na makapagnabi. Sumagwa, kumetag na pek si keriki ni andang ni kwe bang ni ulama usira nipat ni inistadihan we kwe itu kemon keluman asal andang ni kume keriki
inana dua Allah Ta'ala hin rasulin we song niya perkala haji buone si pesongan piun tagna behu delem benteng peye mati miaan amma ne pagtaabot dia inanakan umabot umur nen isab magkulang maglabi 8 tahun mati ni isab inane tepua ni isab ini patu apu nen Abdul Muttalib palabay ni isab 10 tahun ang pengipat iye wapat ni isab apu nen Abdul Muttalib pinua ni isab Abu Talib mana nen bang aku me bakas nali ni siya alen rasul siya alen ahadje siya alen aamulia si pesongan suwe heb me gay pinapati inamin gay pinapati sa manin suwe inumiran manamalan suwe inipat manamalan sa way sa ili ini hikmat na rin maananin lai tanda pagkarasul ni si pesongan pagi bang bakas elum inanin bang bakas elum ammanin bakas elum apunin tamanan kinalasan no ngebut si kahadjen ngebut pagkanabi de makajari magpain Quraisin na muli waktu pun nabi beyan sababan pegge dayahan ammanin pun nabi beyan sabab pegge pengipat ina ni pun nabi beyan sabab pamangalangga apu ni tinempengan ili andang yene me bisyara ili wa Allah Ta'ala inaan ke mencapai menjadi gania di sul Quraisy amban ina ne pun nabi amban amma ne pun nabi amban apu ne pun nabi no pegge yati me ko mekeriki amban ina dobang duman amban Allah Subhanahu wa Ta'ala ini penak dengan ubus puasa ili rasulin kawa ene so pegge nabi ne kawa subuh neginep ubus negine pasti manamal-namal. Negine pasti manamal-namal. Ubus tegine nemian kue kahantang sige-sige paatag gene si mian kasaben nalang kelum ne. Ubus keniaan nen dehelo peambad peturun ayat inin pein me ulama usira pein me tesulat dalam sirai yuhibbul khala mabaya iya dendang-dendangan. Be mabaya iya mian gay paapon si kaikahan. Nadapuan lew. Wal iya hininangan we andanin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Andanin peorasi. Tagna andane. Duk erwinin andane gak kepeluaan. Bisa nekkan da Rasulullah. Erwin andane gak kepeluaan. We peke mate dehelu amban paganda Rasulullah nekkan nama-nama. Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ini nangan me kinakan, ini nangan pente tinagamahan anda para kakan ini si petujuhan nemian, ini mere si makkali hatur wakas bet tepi kam inalenan gari Hira. Nah lah ya jangan mal. Mikil-mikil mian magpapanjari langitin, mikil-mikil magpapanjari memulakin. Pegge rasulin tagna bisan sa inge bentuknya me kajahalisan me kauman nen megsumba barhala megirum me tuba megpisoko pinisoko ubus miaan megdiawa diniawa mayem ke kabuhan para santo dalam Makkah dalam Ka'bah 360 orasi banesanen magsumba barhala sa iye gaya mabaya me magsumba ini gak paasek me dalam pangatian ne wehab sinumba me parkalamian na ini kenian nen dendang-dendangan ni si gari Hira mian ngamal ngamal bang me hatu si me lahati ini pinen me mag-aulia Buada pun aulia induman heb kue me penelite me kepepuante ku me zaman tagna me bang nia me patala-tala bang nia lu me petingka-tingka me wis penen aulia nih ubus pedek kaseli bisan do me pi mian megbiawas atau me ini tegel-tegel la wis penen ngamal tekah jamutus diner me sahar pen aulia aku kinahagan buada pun auliain bang Allah misarane
Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Yene awliya Allah Ta'alahin, wali Allah Ta'alahin, tabang Allah Ta'alahin. Ga niya patut. Kata lewande, si songketek kahanden, pente kubur, sampai puas amban kubur elo akhirat. Duk ga niya patut kesusahan de si me ahli pamilyare inam bananden. Tura taulak punya Allah ne magbaya-baya ngipatnya ne minam banan. Sine yen alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yene me sia magparacaya duk kenyanen turulan de pagparacaya ren duk pagmataleo tuju Allah Ta'ala. Pandak mining awliya. Kapandakan maananin tuman cowe me utus di ini pete. Pandakan namananin awliyain kay mon mukmin duk turulan ne pegke mukmin dan duk kene nang ha. Na rasulin kene annen caidi delem garis heramian delem lingap naga utegge peturun dembua makhluk kue bahu tekilan ini duk mian taliw manamalan pegi makhluk aja manamalan megdu ye kinekepan duk pepik nih napete si Jibril alaihi salam mepete kasih kinekepan ye ini bisaranin ikra masakim na Rasulullah ini maka masa duk Rasulullah ini tahu lah pi penden dia ketawahan no ketawahan Rasulin ge tahu nula Rasulin ge tahu mas mian masa dengan ge tahu masa mayaman cula mana mama nagi tahu we ini hikmat nin pege bang bakas tahu nula duk bakas tahu masa pen me kuraisin sulat-sulat ne hadjayu duk tapasa ne omar me kitab dahulu leus pinagtipun-tipun we ne ukuran ni pun tepeni ya we na ina anne sab me bisarai tirempengan andang gei tahu rasulin nulat gei petau masa na dinagbas sa we si Jibril ini bisarane ma ana biqari gei ku penya makawasa ilekahan pinekal yene mian pengekep mian kinekepan ne balik ikra masakyo ini bisarane ma ana biqari geko penne makabasa namo tahu isam ini siya Indonesia ini kinekepan ne balik si ketelu ikra ini bisara Rasulullah ma ana biqari geko penne makabasa si kedua betaw to si ketelu kinekepan ikra la ini yebehunileu mada akra ini binasakun nalai ini peturun ayat Allah Ta'ala ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla 'allamal insana ma lam ya'lam peturun yeni ayatnya. Nah ini dinak binasasyehin pene ikra bismi rabbikal ladzi khalaq basahum masakeu salin Tuhanmu iya ne magpapanjari ini magpapanjari tamanan hadde makhluk pinapanjari duk magpapanjari tamanan diki ni makhluk pinapanjari ini tamanan diki makhluk pente me iene me virus me bakteria me atomia genetik kita menglay level mikroskop dikianden si gue megtipupuk demilion ekaren si tugu darum dikianye ne tamanan diki pinapanjari si gue megtipupuk demilion ekaren si tugu darum sine megpapanjariin Allah Subhanahu wa Ta'ala magpapanjari kemon natabla punya ini bistahun Masya Allah piun ko dakon me pente me Japan ne metigasin mian
magkinang gadget, may cellphone, may malkinang. Sa datong ko pinausa sa ili ejejenen. Bang TGS de ke mausa. Bang kewetaran de ke malkinang. Kung ito sampay robot na nakita ko lalo din Facebook, nang bahayang robot. Hawag din. Sa ambat ko hinangan de, may usa sa kwe diki-diki, iene, miyaan, ambat ko sa akin. Gay kaya rin. Allahu Ta'ala hin. TGS din na pagkalamyan. Allahin magpapanjari. Japan magpapanjari cellphone, magkilobat. Allahu Ta'ala magpapanjari ng betong, usangin kayat. Gani apakas kita yang magpasanjari ng betong. Pilih ni kayat. Iya. Sini ada po kawas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dinak binasas. Nangkan hep kaba-kaba teme misara pasalan pagtuntut ilmu. Iye de pasalan pinain delu-delu ayat peturun ikra dinak masa kita. Dinak nuntut ilmu kita. Pegepin kasanyangan lain pagbasa ini. Sa metohin dok inin miaan mepediin dok suwe teimate bisan sa ini mapatagin mabasag magbasahin bang sindue agamahin. Teriwayat bang too sime newsin sime yene newspaper sime website sime social media yu too siya kuhin sime US sime Japan gese tumanam me dia tak trade bang gese me kabasa si rewa-rewa ni newspaper si rewa-rewa newspaper na ini sababan miaan me pagbasari sababan yene miaan pagtuntut de ilmu ambal leban pagbasa mian ini tawod de me bulan ini sine dapu signal ye mian me inasarte me pag internet me pag kemon bangke amban ng kepa sikita peturun ayatin sa tepet tamas sa hadjawete sa makatatbik ihin amban ng kepaki. Laus ulali kita magdampel por, bisa kalang bangsa muslimin. Ini kaya sa babansa itu. Sa babansa itu. Na may umat Islam, bang bakas, ini pe, te may pagbasahin, miyaan, may sindwe lahat, may metigas si may teknologi, si may kemon, yung amban leben may pagbasa rin yan. Bistahun kitab, ineddo delu muslim da po niyan kemon. Masya Allah. Sino may ka-invento mathematics, may algebra yan. Amban Egypt. Sino may ka-invento yan, may kitab engineering. Arab, Muslim. Sino may ka-invento, yan may ilmu ijtimaiya, yan may ilmu iktisad, may economic, may kemon yan. Amban Muslim yan, asal-asal ng natulay. Zaman may marinta pe, yan Islamin puas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam 100 tahun. Bitahun tuyo may amin tuulay, si waktu binono Irakin, we yan may Mongol, we may Tatar, ubus kitabo we de kemon kitabin. Binase kemon kitabin, si Suba lay si Irak, kulang palik sa ako. Allah alamin nga tesem ko bang inalan cuma nga. Hawa yen mian ekta kitab tesulat. Suku para binas say kitab lay ilay pagtipunan ilmuin. Item megtui yene subain weing yene kitab telewo deleman man megtui item kolonin hedje suba delem Irak. Jaman metuli. Na itu asal-asal ilmuin amban muslim na po nin sumagawa nga binasa miyaan may muslimin sino mamasayahin amban din kepa sampai Sahihul Bukhari kitab tesulat wa Sahihul Bukhari asal-asal nin asal original kapinen asal sinulat nin ketahuan bibang antang ili si London ko itu
dalam library re inen na were te sulat wa Imam Bukhari ile te PCC ye na original si kita bilang kopi-kopi na sayo sa bang originalnya ile si London ko tendo na kay bahato tatap bikre pegege megtewar ka agamari nasa bang kemon engineer pasal me mat pasal me kemon enyo mian menge umbaran dalam dunia iyo sababan amban sababan ni muslim epune wey ketuan we ulama zaman tagna sabab kalimat ikra bangsa Inggris untuk kejahan ni ini setengah pagbas nasarung tafsir te bitu gana pime dalam kitab dalam Ibn Katsir me pinein kulay cuma gua pepi tebe tafsirin si bahatan kehalan si zaman te kue itu pasal pege Quran asal magtalib antag-antag basanu Masya Allah basanu sinekura magtalib duduk siya basanu siya miskin magtalib duduk siya basanu si zaman Rasulullah magtalib duduk siya basanu si zaman ku itu magtalib duduk kita nah ini suga alladhi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq hawa kahalgan kalimat iqra mafhum na sumabuwa sige ni tamasate ni me pente parkala peg dunya le na seriawa diawa ni duk seriata diata nito astagfirullah tamasate ni pasalan kahalan syarat ti syara agama Islam na ko ni pinainte ni tagna te mi megkesuwa tu piadja muslim bagma pinigkinyum-kinyum hadja behenen sa ili bang menang bahayang ine ke hati usak delaknen behener rumah usahain sa gak nuhut delaknen wey pegibadat batuk laku pag haji matuk-matuk pag zakat matuk-matuk pure silahat mapatag si kitehin million na sinin tiyan ang zakat ko dahil 500 pilak tema umpay tegero niya may zakat 500 pilak de million sinik kan ini sabab kekulang tiyan ilmu pag-agama napege ineddo pe bang pegresikan sigit dan belakang kullu anu ca bang pegseminaran niya seminar dan kultural dalam lahat kahaba sabtu kahaba minted dari dalam bulan kahaba hamis teitung aumeu repeti puni bang iya megubas pul lakes ne ubasannya teitung kulangin repeti puni sabang pinain na cancer bang pinain niya organ bang pinain niya racing bang pinain niya artista resident kepa bang pinain niya megluyu-luyu masanda pe atas para hajat ni kulpili cuma gua bang agama Islam libre gana bakas magpekusuke silawang kultura para nuntut ilmu hajat gania peti kulbisan tetelumpung gay tetelumpung hawatalanin ambannya ni tuntutan ilmu naway gay siya ili gua ini mapatag siya kita diba khalaqal insana min alaq tinurulan ni Allah ayatin iya nepein na magpapanjari manusia amban alaq amban bohe dapeta asal-asal dan pinapanjari amban bulak naruman kita binin ero amban bulakin apu tebi Adam alaihi salatu wassalam sa bang puas ini amban iye kita binekemon miaan namban bohe ne kita binepeta sehingga tanda-tanda pagpapanjari manusia pen Allah Ta'ala wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah si waktu magpain o Muhammad atau akan esebun si waktu magpain o Muhammad si mek kamalaikatan ne magpapanjari ko pen ne dia tak bulak khalifah hinang ko pen ne ganti hinang ko pen ne kura side sindue tafsiran hinang ko magbaya-baya dia tak bulak dunia iyo si dia buat tafsiran napen me malaikat qalu bisa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima basa meghinang keu gapi ta papanjari ga penia sa ine de bisa malaikatin
qalu inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha bisararin bahasa meghinang keulai di atane taj'al may yufsidu fiha magpakaatan jalai wa yasfiku dima dok magbuuslaha ajjalira ta bulak dunya yu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak butiyaru kami mujjitu jukau dok mahadjakau ina bisara Allah taala qala inni a'lamu ma la ta'lamun sinambungan na may malaikatin matanen aku sangat ngatao amban ini kinito peman be malaikatin te siguro ni andang may isang magpakaat te siguro ni andang may malaikatin miyaan way isang may niyan ng kiyo motor nalen magpakaat tapi masih alen ni te siguro may malaikatin siyang niya bang may pari-hari motor nin pinalatan may ahin te siguro may malaikatin bang may sigad bang may niya bang kapahari-hari resuan magpakaat wayas pikud dima te siguro malaikatin andang may isang niya nagbuos laha mag-agid magpapati bisan kaniyaan nin miyaan nagusbawaris atau akan nagdembuwa tubuan nagdembuwa miyaan ini papu ambali kias de dumande biwe ketawahan dari andang sumagua pagedehelu jinin pinapanjari amban kita ina hinang may jinin zaman lay nalarap niya kung may hinang manusia ko ito yan magpakaat magbono na pay may malaikatin na ini salibidda nindok ini siyang pinapinjariin siguro na bisin kahalan din ini kung mahalan pinapinjari zaman lay na Adam pinapanjari amban bulak kung ito siya miyan ubus inalenan Adam adim yene kemon bayuan kolor bulak sisindue tapsiran sisindue tapsiran ineddo kemon kolor bulakin magbayuan ubus pinagtampu inalen nilay magkulang maglabi adim bang si bahasa Arab inalenan Adam kulang paliksa sa magtampu bulak yene kolor bulakin si waktu ye pinapanjari na ini gua nin pegua ko may ampunin magbayuan kolor nin isam magbayuan kolor na niya ko may kita sarang-sarang niya na isang makalando lindem nin niya na makalando lanta nin niya na isang pusiat-pusiat sababan ili ko ini miyaan pun magbida-bida Quran nabisa sa ili iyan amban sindue tapsiran qil aman me sindue tapsiran say pagpapanjari manusia napuas si amban iye pegelam may sayli dukkan amban Allah pinapanjari itu rata bulak dunia ini pinaglimbang na pinapanjarihan na limbang amban payang ni inapu tabi Hawa alaihi salatu wassalam gumain ko mesindue may megkisa si waktu ko Adam iye ane latag guys rok ni lawang-lawangin may lawang kayu may lawang batu sa ili ko latag ko guys rok nila wa Allah ta'ala pinapanjarihan na sa tartan tubasa nagaitoo mayin hadi kwe trip atau akan may khurafat gani may kitoo ni magpakala na pinapanjari po tabi Hawa supaya ini nang limbang we ni ini bila ipetu manusia in magtag na amban bohe na kite depetak ini po bisar Allah Ta'ala khalaqal insana min alaq natasabut wa Rasulullah bang magdagpa yene antara lelar dendehin tasabut pa yan ngebut dialim hadith ni bima'ana hadith ni sampai tasabut pa wa Rasulullah bangway na po ina ni bangway na po sama ni magkulang maglabi sine-sine dehelu ko sinepunin bang si waktu nene magdagpa antara ini maglawi ke binili ingge reke neluanin na ko miyaan may perbentuk
bentuk ini mian dan bulihin akan. Tasabut dalam hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasabut pawen dalam hadis ni inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Bakas telebe beruhatu syarba'in an-nawawiyah hadis ini benal ente penne dem buang bankan tinibu pemepenjari Allahin dalam beteng sa ini 40 lew manni pe boy maglayum summa yakunu alaqa ubus penya iya ko ilaha 40 lew isang pesuno pin bulan ni 2 bulan 20 lew ubus summa yakunu mudghatan ubus penya isi meg-compare 40 lew isam manan megkulang maglabit timbang 4 bulan pinapanjari ini manusia yang dalam beteng ubus mungkin yatin bukan nyawa nahangkan bang niya selip puhunan na may maglabo maglaboin asal hadja manama dusenin sa bang ilabo ni nakanakin palawi na 4 bulan mas pahadja ni namba ini sabab begge tumuhot ni iya mekelebo sarta mekiberkat nyawa pe sarta mekiberkat nyawa pe nasi bentuk pamapanjari Allah Ta'ala kita ubus pinutus duktulang pinebetaran tulang pinutus tulang men duk kuit duk isi nene mian tehinang ni manusia sampai pineguan kita pitu perata belakang alladzi khalaqal insana min 'alaq nabi sani me dalam 2 minit bisarate na dalam siang bulan hepebi mungkin asembol duk mungkin tay nang duk leben iluk tuan pebi me teke suwa ini me perkali Iqra wa rabbukal akram masa kau peinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhan nun pene sangat mulianin sangat sayunin sayu pemban masayuin pein iyena qaulu syairin peinne la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu fallahu yagdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yagdabu bangiya pende hajat nuda keumaku si manusia wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu sa bangkeu pe inne baya tekeswa mu yene pinakun maku ke Allah Ta'ala dia magkatambel lawang nin dalam 24 oras dalam 24 jam may magkatambel nekura ke umaku betante ni sinoy-noy mungkin ke umasak magdalam Malacanang pitu gate lebean nun Allah Ta'ala bandalawang gate gania ini elet nur Allah Ta'ala duaan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjab fallahu yagdabu in tarakta su'alahu Allahin nga ma pebanggi ke umaku na alamat na sa sayo manamal bang may nga suwa ke uy bikit di ba po siya ako maalamin na sa sayo manamalan nasa Allahin magpa miyaan sinambay meg sasail ini fallahu yagdabu in tarakta su'alahu Allahin nga ma bang tinggalan mo pamaku tuju ilahi ubus ewal pamaku hanten bani Adam anak kapala wa bunayya Adam hina yus'alu yagdabu wa ada pun ewal pamaku hanten anak kapala bubang moal pamakuan nga maru bisan kewal sa ili keurungan lebean kepopotan keurahu mungkin keurungan ni ape keurungan kes pineturulan bisa ape nasi minggi dinehenganten bang Allah di nga mabang pamakuhan kaba na paku tengurung ganya bakas mangkat tangan
Adapun iye magpainin we matan nenteen Allah Ta'ala makalandong manaman sa iyo. Makalandong manaman sa iyo. Ubus Allah Ta'ala himbang ke urungan na bang ke umakas makuduman tinepet ilabihan pe we. Ilabihan pe. We inshallah tedok teruan cime babul doa. Ina sunu ayatin penne alladhi 'allama bil qalam. Ine penne noan manusia si palsaran pincil latun sampai dawan. Noan kitis pegsulat. Noan kite piun faida iene pincil inantanan tebiya. Siga penia me cellphone metuule. Iene me ke kitab-kitaban tepepitu iene me inejaan tebi ini delo pe amban tepitu me delem cellphone ini. Amban ini teosa. Amban iene pegsulat. Kemudian amban zaman metuule. Quran bangga sababan pegsulat, bangga sababan amban pincil. Gak ni Quran tengok zaman ku itu. Sa alhamdulillah sabab pegsulat. Nyaut ku itu gak ni pulangnya gak ni lagi. Bisa dalawang baris, gak kehilangan gak ketambahan. Antag penulatan si me pohon kayu, si me batu, si me daun kayu, si me papan antag si me kuit unta. Saya pinagtipun-tipunin, us babasi ulat balik. Sababan ini pincil ini. Sababan ini may ballpen inantanan tibin. Bisan sa English, ini ne bentuk halnya. Nasa bang, kita mag-inut-inut nulat. Sarun ilmu Allah Ta'ala yang hipte sulat. Bis tahun penne. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Bang pein ne keniaan kay kayu-kayuhan data bulak dunya ini. Hinang ballpen peleyahu na ipe may busog pakahawa. Kemon debe. Hinangon ne ballpen hinang pincil. Kemon de gana ilepihan nani ke magluma. Hinang ne ballpen kemon. Wal bahru yamudduhu sab'atu abhurin. Ubus tahikin. Tahikin na data bulak dunya ini. Ilipat pinemin pitu hinang ink, hinang dawat. Mana pidat kalimatullah kita sulat ilmu Allah Ta'ala. Bis tahun kemon kayu to data bulak dunya hinang ballpen. Ubus pinelipat pitu tahikin hinang dawat. Sinulat ilmu Allah Ta'ala hin kemon. Puput pincilin, tegang dawatin. Gini surat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasa may magagain. Bang besesay ini kanin, bang bisan ko ahad-ahad gana makatisulat. Ebe ko may surga, kaya man surga pinain may natalangit ko hadjad langit. Ko hadjad langit, surgain. Nalangit pigun. Ubus elelewin, petoket natalangit, diki-diki na rin. Dunya tu pili pacielew. Megkulang maglawid 140 lipat. Mungkin taawut dunya jehan pinemin 140 dunya tu. Mungkin taawut ni jehan elewi. Jehan elewi. Ubus elewin pinet tadata langit payaman bibang sehingga diki-diki ini. Ubus langit le ine sa jahan surga. Tek kali sila kamu. Maananin dahatus duk 40 dunya kweru tobok dalam surga. Tepet bang ini ada magdagang-dagang kahawahan kapag kahawahan. Jahan dunya tu. Dahatus 40 dunya dalam surga. Nasa ng gagay bang mesesay naluhanen bang bisan pemetaran mo santiki nuga niya suko si kao. Lugi. Nako rumekit say no kirna. Bang mesesay ni miyaan. Hadjenen mesesay ne banesnen na bang bisan dalawang ayat man dalawang hadis gana te pemigi dikite. Sa babad pegge amban dak. Menjadi SMSM tadi ayat keempat nuten bi pangagan-ngagaran tubiman sini pikir manta tuan guru na lugar ni isab ini insyaallah subhanahu wa taala mai na kusikaam bang ni ali laat na metohin pagmaapan
bang ne ablay tumun na ina bunate bimening ko itu bago pamanin dia dote wa aqulu astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.